نبشركم يا شعب غزة العزة ويا شعبنا الفلسطيني ويا شعوب العالم أننا نحن سايبر طوفان الأقصى استطعنا اختراق وزارة الدفاع الإسرائيلية التي لم تستطع الوقوف أمام طوفان الإسرائيلي. Pasukan Brigade Al-Qassam kembali membawa kabar yang mengejutkan publik. Mereka berhasil meretas situs web Kementerian Pertahanan Pendudukan Israel atau IDF. Serangan cyber ini dilakukan sebagai tanggapan agresi Israel yang menamakan kelompok mereka sebagai Cyber Aqsa Typhoon. Kelompok tersebut mengatakan bahwa mereka sekarang memiliki informasi pribadi terkait pasukan Israel di Divisi Utara. Termasuk di dalamnya informasi para tentara Israel, perwira dan tentara Amerika yang terlibat membantu Israel. Melansir Tribun News pada Kamis 23 November 2023, dalam video yang tersebar di X, terlihat kelompok Cyber Aqsa menampilkan data-data musuh. Setidaknya ada 11.000 nama tentara yang terpampang lengkap dengan identitasnya, mulai dari foto, nomor telepon, email, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dalam video tersebut, kelompok Cyber Aqsa mengecam agresi Israel di Gaza. Mereka memberikan pernyataan ancaman agar tidak meremehkan perjuangan para pejuang pembebasan Palestina di pendudukan Israel. Sebab mereka memiliki segala akses untuk memblokir situs pertahanan Israel. هذه القوائم تضم أكثر من 11,000 اسم جندي ومجند وضابط إسرائيلي من فرقة الشمال. هذه القوائم تضم معلومات دقيقة جدا وتفصيلية عن الضباط والجنود الإسرائيليين. ونحن اليوم في سايبر طوفان الأقصى إثنا نعرف عنكم كل شيء: صوركم الشخصية، أرقام هواتفكم، إيميلاتكم، أماكن سكنكم، أرقامكم العسكرية، مناصبكم في الجيش، ومعلومات أخرى أكثر خطورة سنكشف عنها لاحقا. وحتى لا تظنوا أننا نتحدث فقط، وحتى نحسم لكم الشكوك والحيرة والاحتمالات التي أصابتكم بمجرد مشاهدتكم لهذه الداتا. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.